mukama bahumvisa ito kabacyara bahumura tusemerigo muno habwekiro kindu. Bishop Kisembo agambire ebyo bw'abenata habaronde 220 mikono akanisa y'obusaba dikono bwa humura mu district ya Kyegegwa. Kugamba ko region turefuka standardless kuguruma yokora abantu babirema cyangwa batura byone so yokora tubireme abana babiriye tugasansa yone sell surplus of consumption because ebinyo ne bikuriye nakutandika kuriya kagati era nakarya icyo turani Kyegomba buri kiro ningira ngo nikanura era n'ikitufu nikanura. Mu district ya Kyegegwa honka abana 38 hari 10 bashinyire ahabwe ndiya etashoborokire mu byale bijuma bingi makagani fagado ikakikumi fena kabikobe 2 yembe kabikobe 3 on commercial basis oliyo ndo tudeho ngo kusoroka abana bayiso mukama yatwataho kiro kintu cyakira nimanyo bundu kubarori inywena ko kumuyizira kiro kintu humura primary school hostel neja kuombe kwa kurungi muno temere enfuka yo kubanza usobora gutabaya amani baitu netandika itwe turu kamura tugondeza nkabere mbezi buri bidunani ziba baitu muleke turumana musiki uko mwana wetu kamugenzi wetu sobore kubasagika basobore kusoma bagende mu mayisi. Omuganda makuru abaherezo mu madini gataragamwe na gamwe abarukujumirana bashabiro kureko muzogu bakatamani omukaherezo bwa Ruhanga ikirabe kiteretera mukorona Ruhanga kandi tugiriza mu sistema kumureba. Ebi bigambiro mu rukiko rw'abanyamakuru orubiro mu Kashagama omuri Yantonde orutebeganisibwe Pastor Ezra Mugisha orukwebembera Purification Family Ministries International. No nachko tin manyesho beza kubaine nahar kwiha nahabonje nachkora konganyo nazo byahabikira kandi kintu kwikiriza mu bishije kubani ngumu kandi bino mpaka myaka ya no kurata ikiyesu yangambi nakweza ubushobozi kubinga badaimoni n'imyubyo period eba rekonde kahaba tukirga amakanisa hati no kuvuga kuzisa ingwara zone zibo mu magara gumu ukitera kwa bona Gashakwa Philip Murangira na Richard Nahawe.